ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Menteri Ketenaga ki kampok yang kejela ubah lak kemen rembui uli itu baka Sorkar kadang Peit Bniah Halor ke Jingdawa jong ke sur ki Nong Mawlai ban Sospon ye ki laingut ki hek Pulit Halor ke Jingsha siap yap jong General Secretary barim ke HNLC ubah Cherry Starfield thank you. Ubah rembui uloong baka Sorkar ke hab ban yai ban bot kat kum ki kendon namar bala damut ban penbet ye ki jing bakala yok mi penban sakawai bat ke jing bakala kabala ban bo jing ni idon hak demokrasi kaba baru kibriu kidon ya ka hak ban express tengir naka yang ke Sorkar ke kabangi yang kalong bangin air service ke taiba katkum bade teh ndre kidon ki rule ki prosedur ki bangin Peit ke kabangi de ban le ke Sorkar kan bisyar din pabin ya kinog no kikam kiba de ban le bat kanu no bangin le kam de ban long ni jet reaction handrai ka bangin le kalong kenang ba kan banra ya kajing kalong kamil kajing hun kamil pat ya kibreu kiba kita ya kajing